Ovoj violini život je dao Mladen Sofrenić, udahnuo joj je i dušu. I nisu zato bile dovoljne samo vješte ruke dobojskog graditelja. U svaki milimetar ugrađeno je znanje koje je Mladen, još kao dječak, počeo da upije u radionici violine svog pokojnog oca. Ja sam imao sreću da rastem uz njega i da učim od njega. Bio bi sigurno ponosan i baš mi je to žao što on ne može da vidi gdje sam ja sad u kojoj priči. Ali nadam se da odnekud to gleda, da vidi u stvari ovo gdje sam ja sad. Sigurna sam da je tako. A do kvalitetnog instrumenta prečica nema. Za jednu violinu potrebno je više od 300 sati rada. I tako dok strpljivo gradi, Mladen je često u društvu svog najmlađeg sina Bogdana. Neodoljivo ga to podsjeća na njegovo djetinjstvo. Ovdje nam se najbolje čuje. Kao doktor kad pregleda. Jel' le? Da. Da dječak nastavi porodičnu tradiciju saglasna je i njegova majka. Vukosava je radnik u oblasti kulture i obrazovanja. Bogdan je najmlađi, treće dijete i ovo dvoje starijih, oboje su punoljetni, provodili su vrijeme u Bogdanovom uzrastu, a kada su kasnije vidjeli koliko mora da se radi, Boga mi su pobjegli. Tako da vidjet ćemo, voljela bih i navijam za to. U međuvremenu, violine koje su nastale u ovom ateljeu danas putuju širom svijeta. Vidjele su svjetske pozornice, osjetile svjetla velikih koncertnih sala. Muzičari pričaju da iz ove radionice izlaze sa osmijehom na licu. Kažu, ovdje se dešava prava magija. A one najljepše melodije i najljepši instrumenti rađaju se u tišini. I nikad ne zaboravljaju gdje su nastali. Oni koji sviraju na Mladenovim violinama ne kriju da je to pravo zadovoljstvo. Instrument na kraju krajeva rasvirava se, dobija sve ljepši zvuk. I na kraju imate jednu violinu koju ne biste prodali ni za kakve novce. A svako kvalitetnog graditelja njegove violine nadžive. Nadžive i svoje vlasnike. Ne stare, one sazrijevaju. I baš zato grade se kao za vječnost. Da traju i da pričaju priču i onda kada sve utihne.